Kıyız nameta bu günlerge suntarga tiydi. Kıyını üssü bir de ahtana haristin terehenge nehilenye ordu körököte ollen kıtınna. Manna kıyı bulağın kas birdi seri kıttılağa dolguyan körüste. Butuğunan suntardağı korespondent Maria Kabilianova sırdatar. Kıyı örgöйдө браханин туллуга диэн керкетен аттыр кыйыбыт снаметын сунтардар миннеттен туттубут. Ытык беле улуска сырытын сүз састаах сери бетеренин Сопрон Данилов дойдутуттан бүлчәнтен сагалата. Сопрон оҕонньор бу кыйы белетин кытта сери толонугар барары туран андагар бербит көсүһүтүн бу баар дөйдүр. Көрәл үбәрә иккеһин көрә олору. Үбәрә олору. Иккеһин көттүм. Нама бүкүн, үзлатыбы уратып. Салгы кыйы кыл белете керистәгенен икки сери бетереннә калбыт тойбохой нехилегер келле. Намазен воинский частка таман главный тапкан отоба карабылга туруктак. Онна килде канныкта төбәттә өттәкә бүҗәтлек туттак. Ытык белени кытта көрсөр барын эхелектер сери тыл үле бетереннергер сери тулаяктаргар дойду атыттан албан белени метәлләре түескәннән өрүләре муңрасух. Бу терәһен сүрүн сыла кенчәри чакка итер үретер султаны бери. Ол дәһен ыччы жоңга бу исторический түен боллага. Бу серига кыттыктары каяктары үчөй, анда кедилер кайбыттарын нилет агарталыбын. Hun taruluhun içatları köy merpiyatiyaları kıptak kıttar okuduk bu yıl suntar turukta marşrutundan sayın desanterin yaktak onu tahanan hılına yığıtılır içat köğlahına musical ondan aras kabannak merpiyatiyalar yığıtılır turallar. Кыйы күнүн туллуга ытык знамя кыйыны оһансыбыт бетерәннәр битигәр көмүс түгәне беләктәтин. Онтон биһиәхә элә голох мектетинен болдун. Мария Кабельянова, Михаил Сипсев, Саха телевидениете.